hari icyo nemera Mm. hari icyo nemera cyo kuvuga wenda ngo inyeshyamba uriya mugabo nk'uriya ashobora kwifatanya n'abantu b'abarwanyi Mm. bo muri FRDC cyangwa se bo muri FDLR, ariko wibuke ko hari igihe biba ngombwa ko umuntu asama amagara ye. Hari igihe Gasita ashobora kuba yarebye akabona nta yandi mahitamo afite, uretse wenda kuvuga ati sindibashe guhunga. So yagambaniye ubwoko. Sindibashe guhunga ntabwo ari ukugambanira ubwoko, yari amahitamo ye. Burya iyo uvuze ngo kugambanira ubwoko ni waba ugiye kumubeshyera, kuko we ni umukongomani, yahisemo uruhande ashaka kubaho. Yahisemo uruhande ashaka kubaho, burya umuntu wese ahitamo ubu uruhande. umuyahudi wari uri ku ruhande rw'abanazi muri 40 na kangahe yari yahisemo kuba ku ruhande ashaka kubaho. Yego, njye niko mbyumva. Ubwo Amateka nyuma ugiye kuvuga gutyo, hari abantu bavuye muri FDLR bataha mu Rwanda, basigaye FDLR mu ishyamba. Ubwo si icyo gihe abo bantu baba bashaka kubabwira ngo ni abahutu b'abanyarwanda bahunze. barahunga. Yego, Wifatanya ute n'abantu batumye bene wanyu bajya mu buhungiro? ariko bigo Gasita ntabwo ari umusirikare wa FDLR, ni umusirikare wa FARDC. Wazalendo ni umutwe w'iterabwoba wabayeho mu bihe Kongo ari yugarijwe kugira ngo ufashe ingabo za Kongo kurwana, noneho bakora ikosa rikomeye bawuvanga na FDLR. FDLR irabanza irawuforomata neza, iwukubitamo ya ngengabitekerezo nahoze mvuga. Yego. Ni ukuvuga ngo amatwara ya FDLR niyo Wazalendo iri kugenderaho. Yego, amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba One Nation Radio. Iyi ni radio diaspora, Rwanda jwi ya diaspora y'u Rwanda. Turi hano rwose kugira ngo tuganire na Innocent Habumugisha n'umusesenguzi wacu. Turabana hano cyane umunsi ku munsi kandi turamushimira buri ko tubonye umwanya, kuko ibitekerezo duha biratunyura n'abakunzi ba One Nation Radio hari icyo babivugaho. Reka tuguhe ikaze Innocent, nizere ko umeze neza, nizere ko wirirwanye Imana. Meze neza cyane nta kibazo. Uyu munsi meze neza, nakubwiye ko nta Imana ntirirwana nayo, ahubwo mbana nayo. Murahorana? Turahorana rwose. Ubwo rero icyo kibazo ubutaha uzajya ugikonsideringa ko nakubwiye ko Imana mporana nayo. Okay, from now uwaba yishaka azajya aza andebe, nzajya mwekaho uko bayibona. Ushaka kwigira umuntu w'Imana? Oya, ntabwo nshaka kuba nk'abapasiteri mbona birirwa batukana ku mihanda. Ushaka gufungura itorero? Ngo amaturo barayafunzemo imisumari kuri wawe diremiti, ntabwo wabyumvise? Ngo ariko ati ngabo kitwa nde? Cya pastor Cya kintu cyari ikindi ngo akazi kawe byivugira. ngo nimba yitwa Ezayi, nimba yitwa nde? Ngo yafunze amaturo n'imisumari, ashyiramo imisumari aradadira agakigera hano. Yego, reka tuganire cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni agace kabaye a place of interest cyane, kuko muri iki gihe turi kuganira ku bibazo bihari n'ibisubizo bigenda biboneka umunsi ku munsi. Ariko iyo ushyize ku munsi hano ubona ibibazo bihari n'ibivugwaho birimo ibibazo ari byinshi kurusha ibisubizo. Haracyari intambara, haracyari umwuka mubi. Twaganiriye ejo bundi tuganira kuri press conference yari yakozwe na M23, isobanura byinshi bihari, isobanura kuri Tshisekedi, isobanura ko igomba kuganira n'abanyekongo, Tshisekedi yaba hari cyangwa adahari, inasobanura byinshi. Ariko haracyari urusobe ruri muri ibi bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu minsi ishize twavuze ku musirikare waguye mu ndege agiye kureba Masunzu, akora impanuka ari kumwe n'umuryango we, arapfa. Kuri ubu ngubu iki kibazo kisanze aho hari abavuga ko bari kurwana, barwanira uburenganzira bwa bene babo, bw'abakongomani bene babo mu bw'abatutsi, bicwa bagakorerwa ihohoterwa ku manywa y'ihangu. Ariko turacyabona n'abantu muri guverinoma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari muri ubwo bwoko bukorerwa ibyo bikorwa bavuga ko bakorerwa. Reka turebe kuri Brigadier General Gasita. Uyu ni hagarariye ingabo zikorera mu bice birimo intara ya Kivu y'Amajyepfo, n'ibi bice bigana epfo cyane cyane muri Minembwe. Turi kumva ibitero kandi mu makuru avuga ko ari umunyamurenge. Unamurebye ku isura rwose urabona ko
ari umunyamurenge ndetse no mu bwoko bw'abatutsi. Usesengura ute cyane bano basirikare bari muri FARDC kandi FARDC iri gushinjwa nettoyage ethnique kuba mu bwoko bw'abatutsi. Sente nko muri iyi minsi warabibonye ko hari kugabwa ibitero bikomeye cyane by'indege za drone ziri guhaguruka mu Burundi, bigabwe na FARDC kandi uyu nawe ari muri FARDC. Mbere y'uko ngera kuri Wazalendo yamwanze ikamwamagana kavuga ko ari umunyarwanda, ubundi ni gute bigenda ko uba uri mu gisirikare kiri ku ruhande rumwe kiri kurwana n'abo nasobanura nka bene wanyu, wowe ugakomeza kuguma ku ruhande ngo bari kurwanya bene wanyu? urakoze cyane. Njye numva atari uko wabifata ngo ukaguma ku ruhande ruri kurwana bene wanyu, kuko abantu ntabwo bumva ibintu kimwe. Abantu ntabwo bumva ibintu kimwe mu bihugu byose uzajyamo. Ubundi nicyo bita demokarasi. Demokarasi buri muntu wese ajya ku ruhande ashaka, ntabwo ushyirwa ahantu ku ngufu. Uba ufite amahitamo yawe, ukavuga ati jyewe ndiyunga ku ihuriro wa FCM23 cyangwa se ndagumana na Tshisekedi, cyangwa se ndahitamo kuba neutral, nta ruhande ndiho, uyoboye navaho hakazaho undi nzagumana nawe. Hari uvuga ati jye nabayeho ku bwa Mobutu size mushyigikira, nabayeho ku bwa Kabila Desire size mushyigikira, nabayeho ku bwa Kabila Joseph narindi netre, uyu munsi ndiho ku bwa Tshisekedi, I will remain quiet. Intambara yibaye Goma hari leta ya Tshisekedi aba hari akora n'ibikorwa bya buri munsi. Inyeshyamba zahagera zahabohoza naho akaba hari akora ibikorwa bya buri munsi. Uwo muntu akaba yarahisemo kwibera netre. So nabari abasirikare rero kuba bari mu gisirikare cya FARDC, icyambere cyo ntago bijyanyemo, nta nubwo icyambere cyo ntago bagiye ku gahato wenda ngo babafate babazirike ati muze tubagira abasirikare hano. Bagiyemo hari impamvu. Hari abagiyemo muri recruitment, hari n'igihe bagiye, hari n'abagiye mu gihe cyo kuvanga ingabo. Mu gihe rero bamwe bazivuyemo kubera inyungu zabo bwite, hari abavuze bati ntabwo turi kumwe n'ibi bitekerezo bagumamo, aribo bariya ba Masunzu n'abandi. Ntekereza ko rero kuba bari mu mutwe ni abakongomani cyambere cyo. Kuba rero bagumye mu nyeshyamba mu ngabo za leta ni kimwe mu bintu bigaragaza ko iriya guverinoma ya Tshisekedi itavangura. Ni intsinzi kuri leta ya Tshisekedi. Hanyuma si ubwo none se ubundi noneho Tshisekedi uyu munsi aje akababwira ati ko mumubwira ko nanga abatutsi bo mu bwoko bw'abakongomani, mukaba mubona mfitemo n'abajenerali, mukaba mubona mfitemo n'abadepite, mfitemo n'abaminisitiri, hari none se abo bicwa mu minembwe si abatutsi bahaba? Uyu munsi rero bari kubica ariko bari bamaze igihe bahari. Twitonde dusubire inyuma mu mateka. None se ubu ngubu tuvuga ko nta bayahudi bari muri parti politike y'abanazi, tuvuge ko se nta batutsi bari muri guverinoma yo kwa Habyarimana, tuvuge ko se nta batutsi bari muri exfar bari kurwana n'inkotanyi, tuvuge ko se ku nkotanyi ho bitari bimeze uko nguko, cyangwa ku rundi ruhande ibyo ntabwo byahita biba igisobanuro cyerekana ko cyerekana ahagaze neza. Ushobora kubikora kubera izindi mpamvu badakudusesengurira, n'uwo nguwo ashobora kubihitamo kubera izindi mpamvu, ntabwo uraza kudusesengurira. Icyo nakubwiye ngo iyo bakubwiye ngo leta ya Tshisekedi ihohotera abakongomani bo bw'abatutsi, ariko ku rundi ruhande ugasanga hari abo yahaye akazi, harimo na generali ni umuntu ukomeye, harimo n'abaminisitiri, harimo n'abadepite, harimo n'abaturage basanzwe bahingana n'indi urugero rwa Minembwe. Uyu munsi bego bari gupfa ntawe ubiyobewe, ariko mbere yuko batangira kubica bari bahari kandi bahinga. You understand? Icyo rero kikwereka n'ubundi ko muri leta barimo. Ni naho nkubwira ngo iyo agiye gukina politiki ya diplomasi, ndi ubushize nayo kuganira, hari politiki ikomeye cyane yakinnye ya diplomasi. Ibi byose nibyo asobanura, kuko niba agiye agatanga imibare akavuga ati murebe ariko jyewe uyu n'uyu ni bamwe n'abariya, bariya bafite agenda yabo. Icyo gihe biba bisa noneho imibare M23 gusobanura abantu bacyumva rero icyo kintu. So kuba rero bari mu gisirikare cye nta kibabuza kujyamo kuko n'abakongomani, ni ukuvuga ngo nta vangura rihari, n'undi wese washaka yajyamo. Ariko si ubwo bikaba bitanga rugari kuba hari mu bwoko bw'abatutsi bari mu gisirikare cya leta,
bikaba bivuga ko nta bwicanyi buri gukorwa butagetinga b'abatutsi kubera icyo gikorwa kimwe cyonyine cyangwa bibiri cyangwa bitatu by'abandi bagiye mu gisirikare cya leta. ariko tunarebe ngo ubundi ubu bwicanyi bwatangiye ryari, reka Mm. dusase inzobe. Yego. Muri 2019 ubu bwicanyi bari buhari kigera perezida, Mm. ku bwa Kabila ni uku bicwaga, Mhm. muri 2016 ni uku byari bimeze, Urambwira. 2012 nta bwicanyi bwari buhari, hari ibintu bisanzwe by'ububandi, FDL igashyiraho bariyeri igasoresha ikitambukira, ariko noneho intambara Aba bantu itangira. bose bahari bari mu nkambi hirya no hino mu bice bitandukanye baje kubera guhunga ububandi gusa bwa bariyeri za FDLR. Abo ngabo uvuga ni nk'uko nujya i Bugande urahasanga Abarundi, urahasanga Abasomaliya, urahasanga abo muri Sudani y'Epfo, urahasanga n'Abanyarwanda. Nujya Zambia urahasanga impunzi z'Abanyarwanda zirahari nyinshi, urahasanga impunzi z'Abarundi zirahari nyinshi, urahasanga impunzi z'Abakongomani zose. So kuba rero u Rwanda rucumbikira Abakongomani nta n'inka yacitse amabere, n'ubundi ni ukuvuga ngo ni impunzi zihari nk'uko n'ibindi bihugu bicumbikiye n'impunzi z'Abanyarwanda. Zihari kubera iki? Nicyo mbaza. Zihari kubera intambara yagiye ihaba mu bihe bitandukanye. Bivuze ntabwo ari ibikorwa by'ububandi gusa, harimo ntabwo ari ibikorwa by'ububandi gusa, harimo n'intambara. Icya mbere cyo harabaje muri 1997. 1997 hari intambara ya Desire Kabila na Mobutu, harabaje icyo gihe ntibasubirayo. Abo ngabo si ubwo uzavuga ngo bahunze Tshisekedi nabo? Ntabwo ari uguhunga Tshisekedi. Iyi politiki rero ya Afurika, Kongo, politiki y'impunzi muri Afurika buriya ni ikintu kigomba kwitonderwa cyane, kubera yuko hari abantu benshi bungukira kuba hari impunzi ziriho, kuba impunzi ziriho abantu babyungukiramo. Abantu bakora amashitingi, inganda zikora amashitingi ni iza mbere zunguka ku impunzi zihabwa shitingi. Abantu b'abacuruzi batanga wenda impungure mu makambi yabo bungukira muri izo mpunzi. Ibihugu bibacumbikiye izo mpunzi nabyo hari inyungu bibonamo biva muri ONU. Kuba u Rwanda rucumbikiye impunzi nyinshi hari amafaranga byanga bikunda u Rwanda rubona muri ONU. Kuba Zambia icumbikiye impunzi hari izindi nyungu bibonamo. Ariko turengagijeho gucumbikira impunzi biba biri no mu itegeko, mu masezerano ibihugu biba byarasinye, ngira ngo n'amasezerano mu 1957 UN Convention on Refugees. Iki gihugu rero cyasinye amasezerano, iyo umuntu aje ari impunzi kigomba kumwakira kikamwumva, kikamuha ubuhungiro kugeza igihe kibwiriye ngo impunzi ni ikibwira ubundi ngo ndabona icyo nahunze iwacu kitagihari ndatashye. Cyangwa international community igakora nk'ibyo yakoze mu Rwanda, igakora icyo bita cessation of refugee status, gukuraho ubuhungiro ku banyagihugu runaka kuko icyo bahungaga iwabo kitakiriho. Icyo gihe baravuga bati i Kigali mu Rwanda muri 1994 mu kwa gatanu mu kwa gatandatu hari gukorwa jenoside y'Abatutsi, hari kuba urugamba rwo kubohora igihugu, hatwikaga amasasu. Abantu bari bafite impamvu yo guhunga bakiruka kubera ayo masasu exchange hagati y'ingabo zo muri RPA n'iza ex-FARC zatsinzwe. Hari ikitumye bahunga. None ayo masasu yaturikiraga i Kigali muri 1994 muri 2025 ntayakiriho. Nta mpamvu umunyarwanda yakwitwa impunzi. Ni urugero, umukongomani aracyafite impamvu yo kwitwa impunzi, kuko nimba umukongomani yavuye i Masisi kandi hakaba hakibaye FDLR ikaba ikirara ibaga inka, ikaba ikirara irasa, ni ukuvuga ngo imwe mu impamvu nyinshi zigize umuntu watumye impunzi, mu mpamvu nyinshi harimo ibitarara yakemuka neza. Bavuga bati none turabyizeye nta n'isasu ryari riturika aha ngaha, umuntu nitumujyana urabona turi gukorera hano bahita ntacyo dukore, ni ahantu dukorera. Ni ahantu dukorera. Ni ukuvuga ngo hano haba haturikiye amasasu amanywa yose nijoro, leta ifite kuza ikahadukura ikaduhatira abaturage bose mutuye aha kubera ubw'umutekano wanyu, mube muhavuye wenda mujye muri stade Amahoro i Remera, tubaye dukurikirana ikibazo cyo cyose, n'abacengezi baje, ese n'inyeshyamba zaje, ese n'abajura baje, nutumara gukontorora abamaze gukontaininga neza sekirite yabo, babafasha abo bantu, imbunda bakoreshaga bazibonye, barebye ko nta bisasu byahatezwe, babonye ko twakongera tukaba musubire mu ngo zanyu noneho, kuko cyari cyatumye tuhabakura cyarangiye. Abakongomani rero bahunze intambara ya Mobutu na Kabila abenshi. Nyuma yaho haza kuzamo noneho icengezamatwara ryo kubanga kubera abaribo, bikozwe na za mpunzi zari zavuye kwa Habyarimana. Iyo mpamvu irakura cyane, iranagaragara no mu maso ya international community n'abandi bose ko abo bantu bicwa na FDLR. Ibi mpamvu ituma badataha. Ibi mpamvu ituma badataha. Niyo ngo hari urakoze cyane, hari propaganda yaje
iturutse hanze nyuma ya 1994 jenoside yakorewe abatutsi imaze guhagarikwa, hari abagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yes, batangira gukuza urwango ku Batutsi. ari bo bumva ba Omega, Yego, bagakwerere, yego. bariya ba Mudacumura bapfuye, Mm, hari n'abandi benshi bapfuye, hari abasigayeyo ba Byiringiro Victor badashaka gutaha, mm, hari n'abandi bagiye bavuye bajya mu bihugu byo hanze za Amerika n'ahandi bakibafasha, mm. bagifite iyo myumvire Yego, bigisha abakongomani kwica. yego. Mbere ya 1994 ntabwo abakongomani bicaga, bari babizi. Ntabyo bari bazi. Eh, Aho ngaho urakoze cyane. Noneho baraje bageze muri Kongo, batangiye kwigisha urwango, batangiye no kubikora, batangiye no kwica, abahunze barahunga. Hanyuma abo ngabo ari bo baje nyuma gushinga FDLR, banakomeza gufatanya, bafatanyije na leta ya Kinshasa, bafatanyije na FARDC. Icyo nibaza hano, ni gute, kuko niba General Gasita ari Nyamurenge, kuko ni umunyamurenge, bivuze ngo hari aho umuryango we mu gihe kimwe cyangwa ikindi wahuriye na FDLR, wahuye n'ubuhunzi, wahuye n'ibikorwa bitandukanye. Ufatanya ute n'umutwe twinjirire mu muntu, n'imitekerereze ya muntu, n'igituma umuntu afata imyanzuro, n'umutwe ushinjwa kuba waratumye bene wanyu bahera mu buhungiro, utuma hari abishwe baguye mu biganza byabo, utuma ibibazo byose bene wanyu bafite bibariho. hari icyo nemera, hari icyo nemera cyo kuvuga wenda ngo inyeshyamba uriya mugabo nk'uriya ashobora kwifatanya n'abantu b'abarwanyi bo muri FARDC cyangwa se bo muri FDLR, ariko wibuke ko hari igihe biba ngombwa ko umuntu asama amagara ye. Hari igihe Gasita ashobora kuba yarebye akabona nta yandi mahitamo afite, uretse wenda kuvuga ati sindibashe guhunga. So yagambaniye ubwoko, sindibashe guhunga, ntabwo ari kugambanira ubwoko, yari amahitamo ye. Burya iyo uvuze ngo kugambanira ubwoko ni waba ugiye kumubeshyera, kuko we ni umukongomani, yahisemo uruhande ashaka kubaho, yahisemo uruhande ashaka kubaho. Burya umuntu wese ahitamo ubu uruhande. umuyahudi wari uri ku ruhande rw'abanazi muri 40 na kangahe yari yahisemo kuba ku ruhande ashaka kubaho. Yego, njye niko mbyumva. Ubwo Amateka ugiye nyuma kuvuga yisobanuye gutyo, ate? ugiye kuvuga gutyo, hari abantu bavuye muri FDLR bataha mu Rwanda, basigaye FDLR mu ishyamba. Ubwo si icyo gihe abo bantu baba bashaka kubabwira ngo iki? Uracyumvise nkubwira? Kirumvikana, ariko buri kugereranya ibintu Hari abantu bavuye mu buhungiro bataha bava za Zambia, bavayo basiga impunzi bajyanye. Uretse hari gahunda ihari y'uko u Rwanda rwari ruri kugirira nabi bene wabo, hanyuma akaza agafasha urwo Rwanda gukomeza kugirira nabi bene wabo, cyangwa ni ukubona ko ubuzima yari arimo mu icyo nshatse kukubwira nacyumvise, nubwo witandukanye n'ikibi, witandukanyije na FDLR, uravuze agiye ngiye kubaka igihugu cyanjye. Hanyuma nawe rero Gasita ashobora kuvuga ati M23 ni inyeshyamba, navugiye ntabwo ndavuga mu nitandukanyije nazo. Igihe navugiye sindavuga mu 23. Wambwiye ko Gasita ari umunyamurenge. Nakubwiye ku banyamurenge. Yego, FDLR ni abahutu b'abanyarwanda bahunze. Barahunga. Yego, wifatanya ute n'abantu batumye bene wanyu bajya mu buhungiro? Ariko biko Gasita ntabwo ari umusirikare wa FDLR, ni umusirikare wa FARDC. Kandi Gasita ni umunyamurenge, kandi abanyamurenge ni abakongomani. Kuba ari mu gisirikare cya Kongo nta cyaha kirimo gukora umukongomani, ni uburenganzira bwe. Kuba FDLR ikorana na FARDC ntabwo ari amahitamo ya Gasita, ni high command ziba zabiteye, akorera kuri command yahawe. Urabyumva neza? Rero kandi kuba atajya muri M23, kuko M23 ni inyeshyamba, ntabwo ari abasirikare ba leta. Kubivuga gutyo ntabwo mbanisha umuntu. Kuba atabajyamo nuko yabonye ko ari inyeshyamba, ngo wenda aguma muri leta sinjya mu nyeshyamba, nabwo ni amahitamo ye meza. Kuko nabwiye ngo umuntu ava muri FDLR ari inyeshyamba, akavuga ngiye iwacu mu gihugu kubaka igihugu cyanjye, akakirwa kandi akabaho. Kandi ntihagire umunena ngo abwiye ngo kuki wavuye muri FDLR, kuki wari FDLR, ubuzima bugakomeza nk'uko busanzwe. Rero nta gitangaza kirimo kuba umunyamurenge yaba ari muri leta kandi abayeho neza. Hanyuma usesengura ute guhagarikwa no kubuzwa gutambika, Wazalendo imutunga intoki yenda kumukura mu modoka, bivuga ngo uwo nguwo ntabwo twamureka kaza hano ngo akomeze, uwo ni umunyarwanda. Ntabwo bishushanya ishusho nini n'ubundi y'ukuntu situation imeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ni ukuvuga ngo abantu barenga 20,000 ntabwo bose ushobora guhindura imyumvire yabo. Wazalendo hari inzira si hari yo guhindura iyo myumvire? Icyaburetse gatoya, Wazalendo
ni umutwe w'iterabwoba wabayeho mu bihe Kongo ari yugarijwe kugira ngo ufashe ingabo za Kongo kurwana, noneho bakora ikosa rikomeye bawuvanga na FDLR. FDLR irabanza irawuforomata neza, iwukubitamo ya ngengabitekerezo nahoze mvuga. Ni ukuvuga ngo amatwara ya FDLR niyo Wazalendo iri kugenderaho, niyo iri kuzana ayo macakubiri. Ariko ntabwo uzumva generali muzima muri FARDC cyangwa koloneli ahaguruka ngo atunge urutoki mugenzi we nka none se nani uyu wo muri side, uyu dukunze kuvugaho cyane, uyu generali nuze Macyari, uyu Masunzu. Urashaka kuvuga ko atayobora se abakongomani wenda bari pire batari abanyamurenge, b'abakoloneli n'abamajoro mu batari ayobora? None abanyamurenge bene wabo ntabwo bamwumva, ntabwo twumvise wa wundi wo ku abanyamurenge bene wabo ibyo ntibimureba. Banza ugire akamaze gusobanura ikintu. Wansobanurire, reka turi kuganira, ntabwo uri kutubwira ivanjiri. Ni ukubaza ngo wemera ko Masunzu ayobora abakongomani b'abakoloneli? Ibyo ndabyemera, njye ndashaka wari wumva se yabanenye cyangwa bo bamunenye ngo kuba ari umunyamurenge ntiyatiwe? Nawe iyo umusesenguye usanga ari impamvu zimwe influence. Wamwumvise wa mugore uwo Bukavu yafatwaga yabwiye ati mukomeze mugende bana banje, ati turabatekera akawunga tubahe n'inshyushyu mukomeze mu Rwanda. Tuwa Masunzu amuvuga nabi nk'umuntu wabagambaniye, ati zagwa muri Tanganyika, ati ingona zimurya impyiko. Niba sinzi ukuntu yabivuze, wa mugore wari wambaye umwenda wo hejuru usa umweru, babyibuka. Iyo niyo shusho abanyamurenge bamufitemo. Ntabwo bamufata nk'intwari iri kugerageza kubatabara, bari kumufata nk'umuntu wabagambaniye uri gutuma bakomeza gukandamizwa, bakomeza kwicwa. Ntabwo iyo politiki yawe cyangwa iyo filozofi yawe nyemera. Uburenganzira bwawe? Yego, kuko Masunzu ni umukongomani wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abakongomani bafite amoko menshi, habaho abafurero, habaho ababembe, habaho abandandi, habaho abaruba, abo bose ni amoko. Ni ukuvuga ngo no muri gisirikare habaho icyo bita inclusiveness, yose ayo moko yose abarimo. Masunzu rero kubera yoherejwe kuyobora muri side, haho bene wabo hari intambara, bakavuga ko ari uri kubagambanira. Ntabwo ari kubagambanira, kuko gukora inshingano ze, ari gukora akazi ke rwose. Ubu se ejo bundi bakora operasiyo, uzi ko operasiyo Meja wetu iyo yabayeho hajyamo n'abahoze muri FDL bakajya kurwana, bazi inzira, bazi amashyamba. Ubwo se uwo muntu niba aramuka yagiye kurwana azavuga ngo yagiye kugurisha bene wabo? Yagiye mu kazi ke. Biterwa ariko n'icyo uri yagiye mu nshingano ze. Uri kugereranya ibintu bidahari, ibintu bitagereranywa. Hari igihe haba hari gahunda. Bamuhaye misiyo yo kujya kurwana n'inyeshyamba zateye igihugu za M23 ziturutse muri Sabyinyo, nizo ari kurwana nazo. Ntabwo yari yajya kurwana n'abanyamurenge aho bari, arwana n'abambaye imyenda ya gisirikare. Ntabyo tuzi, kuko turi kubona abasirikare, abaturage mu Minembwe bicwa. Bari kwicwa nande se? Ariko ntabwo bicwa na Masunzu. Bicwa nande se? Bicwa na FDL n'izo Wazalendo. None se ntakorana nazo? Kandi ikindi ugomba kumenya, ntibizagutangaze yuko n'umuntu ashobora kuba muri leta agakura ubugoryi. Twarabibonye muri 1994. Twabonye Pauline Nyiramasubuko, twabonye Bagosora yari koloneli, twabonye General Kabirigi, twabonye General Auguste, twabonye Prime Minister muzima Kambanda afata imbunda akabwira abantu ati dore ndayigendana, mugende mwica abantu, mwica abatutsi. Rero n'Amasunzu kuba yabikora ibyo nta gitangaza cyaba kirimo, kuko nta muryango ubura ikigwari. Burya bari abayobozi bo mu 1994 bari mu Rwanda. Nawe are talking kuri kubivuga aho ngaho, uri kubisobanura. Noneho kare wabyezaga bisobanura nka hari muri responsibilities ze nk'umuturage ufite uburenganzira bwo kuba mu ngabo z'igihugu, kuguma ku ruhande rwa force. Ntubivange. Icyo yabiri gukora kuguma mu ngabo z'igihugu n'uburenganzira bwo kuba umukongomani. Yego. Ariko hari abantu bitandukanye n'ikibi, bakavuga bati uyu murongo izi ngabo zifite ziri guhonona uburenganzira bwa bene wacu. Ufite inshingano zo kujya ku ruhande rwa bene wacu, kuko nkeka ko niba mbizi ndi hano i Kigali, nawe arabizi ko hari bene wabo bari hirya no hino, kuko badafite umutekano n'ituze iwabo, na n'ubu bakicwa, bishwe imyaka hafi 30. icyo ngicyo byanga bikunda iyo ari bene wabo agatima ntikabura. Ati bene wacu ko muri afite ibibazo karahari, byanga bikunda ntikabura mwindani. Ariko nawe wibuka ko ari kuri côté faiblesse, ashobora kugaragaza uruhande rwe yeruye, bakarara bamwishe, akemera agatuza agaceceka. Ntiwanamenya none se ubundi kubona Bukavu bifatwa nk'abafata
ihene wamenya nde wayigurishije ushobora gusanga ari inside job. wasanga ni inside job bababwira ati mwebwe nimuhagera ndakora ibi n'ibi Mm, turi kumwe muhumure cyane. inkotanyi zahise zigera i Kigali hari abasirikare bo kwa Habyarimana zikorana nabo kandi ntawe ubazi Mm. Kuko iki kibazo kirakomeye. Hari umuntu witwa ngo ni Michel Chibangu, sinzi niba umuzi, yashyize kuri Twitter umugore bari kumusukaho amazi, bari kumukorera iyicarubozo, bari no kumukubita, avuga ko byakozwe n'indwanyi za Wazalendo. Avuga ati aba bantu bari gukora ibintu rwose nta kigenzura, ati bahawe imbunda kugira ngo barwanye M23, ariko kuri ubu ngubu bari guhohotera abantu ku rwego rwo hejuru. Ishusho uyibonye rwose afite whip sinzi niba uyizi, cya kintu n'inkoni bakubitaga si inkoni bukoni, whip ni nk'umunyafu kijya kuba ariko biri mu ikintu muryango kimeze umwe nk'urugozi cyangwa yego ariko ni itabure ikintu whip ni uguhipinga ni ugukubita yewe bakubitaga abacakara mu mugongo. Eh, None ibi ngibi ni ibintu yapositinze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe araza aravuga ati ati abazarendo bafite uburenganzira bwo gukubita, bafite license to whip, bafite license to torture, bemerewe gukora iyicarubozo, bafite license to rape, bemerewe gufata ku ngufu, and license to kill for the Kinshasa backed Wazalendo. Ataba bose nyine iyi Wazalendo itewe inkunga na Kinshasa ifite uburenganzira bwo gukora ibi ngibi. Hanyuma hari undi wapositinze ati umumasayi w'umunyakenya ucuruza inkweto yakubiswe aranatwikwa muri Beni muri Kivu y'Amajyaruguru, atwikwa na Wazalendo nyuma yo kuvuga ko asa nk'umututsi. Hagati aho ngaho communauté internationale n'imiryango y'uburenganzira bwa muntu baracyaryumyeho. Minisitiri nabwo yaje akomentinga avuga ati uyu muryango, iyi miryango mpuzamahanga ibinyujije muri UN human rights bodies n'ama ONG rwose bafite obsession yo gushinja cyane abo bita M23 ishyigikiwe n'u Rwanda ku bikorwa byose bihonyora uburenganzira bwa muntu biba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko babikora birengagije cyangwa bagabanyije kanseri iri mu karere, ari iyi mitwe ya Wazalendo na FDLR ishyigikiwe na Kinshasa. Ati ideoloji yabo ya jenoside n'ubufasha batanga ni ikibazo gikomeye cyane kandi giteje ikibazo. Ati n'abamasayi, abantu rwose bari aho ngaho badafite uwo bateje ikibazo bibera muri Kenya na Tanzania, nabo batangiye kuba inzirakarengane z'ubu busazi, ubu busazi bushyigikiwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bintu bishobora kuba byaramaze kuba systematique, nubwo numva hari abatarabyumva nk'ibintu biri systematique. Haracyarimo ibintu rwose wo kubona umuntu ukamubonamo ikibazo, ukamwita umunyarwanda, ukamwita umututsi, abantu bagatwikwa mu muhanda, abantu bagakubitwa, abantu bakaribwa. Ibintu ntabwo ari ibintu, ibi ngibi ni urugero rw'ibyavuba, ariko niyo nari kukubwira ntagendeye kuri izi ngero wari kubyumva, kuko si ubwa mbere ubyumvise abantu batwikwa, abantu bakubitwa mu muhanda nkaho nta burenganzira bafite, ariko nta sinzi kosa impamvu bakoze, nta cyaha. wabitinzeho buriya yaba ari ibyo honorable minister yavuze n'ibyo uri kuvuga n'ibyo navuze mbere byose bifitanye isano in one way or another. mu nzira imwe cyangwa indi. Ni inzira imwe usanga indi, kuko n'ubundi biraganisha kuri rwa rwango rwigishijwe na FDLR. Kuba babona umumasayi bakamureba mu maso, bakabona izuru n'uburebure bwe, batuye n'umututsi, urumva ni rwa rwango rwigishijwe. Nicyo cy'abanyamurenge bari kuzira bo muri Minembwe. Yego. Icyo honorable minister umva yashatse yavuzeho cyane ni nko kuvuga ati international community, African Union n'ibindi bihugu by'ibihanganye muri gukora iki kuri iki kibazo, ko mubona Wazalendo uyifasha azwi, muri gukora iki? Mufate ibihano, mufatire igihugu cya Congo sanctions, mugitegeka ibyo bintu kirimo, kandi babitegetse babireka, ntimugumye kurangana n'abantu. Rero it's a question of, ni bya bindi nkunda kukubwira, it's a question of now, it's a question of gusakuza. International community imenye ngo umuntu wese n'umututsi arugarijwe. Nyamara muri gutinda, ngira ngo General Romel Dallaire ari mu Rwanda yarabivuze, akibona cyangwa cyumva yagiva inkuru z'ubutasi zikimubwira ziti nyamara hano hagiye kuba jenoside, yatangiye guhuruza. Nibyo minisitiri yakoze, yahuruje, ndetse n'abandi bose barabahuruza abantu bo gutinda. Ahubwo Minembwe nimba abantu bapfuye uyu munsi dushize icyumweru, nta muntu wari watanga official communique abikondana cyangwa se ngo ashake umuti wo kubihagarika.
uyu munsi wa none aha turi kuvuga ngo umumasayi yapfiriye i Beni, ntabwo ari ugupfa gusa bamutwitse yapfuye urw'agashinyaguro, yego. yapfuye urw'agashinyaguro i Beni. Mm. Nta muntu wabikondeminze uretse wenda minisitiri ubivuzeho, ariko afite igihugu aturukamo which is Kenya. Kenya ifite uyihagarariye i Goma, ifite uyihagarariye i Kinshasa, niyo iri mu bihugu bifite abambasaderi benshi muri Congo. Ntibari batanga official statement nka Kenya nk'igihugu bereka amahanga yose ikibazo kiri kubera muri Congo, hanyuma noneho ikibazo gishakirwa umuti. So njyewe ntekereza ko rero ikibazo kiri muri Congo ntabwo ari ikibazo abantu bagomba kurekera Abanyamulenge gusa. Kominote y'Abanyamulenge aho iri hose, kandi ndabizi ko Abanyamulenge bafite kominote zikomeye muri Amerika, mu Burayi, muri Australia. Nibashaka batangire bahaguruke bandike, begere za ambasade, begere amaleta barimo, batabarize bene wabo, kuko bene wabo uyu munota wa none aha bari mu kaga, kuko ni bake, ni abasivile, nta mbunda bafite, kandi bari kwicwa n'abantu bafite imbunda kandi benshi, harimo n'abagome b'ibyihebe muri FDLR bamenyereye kwica. Yego, Innocent, ni ukuri watuganirije nubwo wari wafunze agahanga, ariko tuganirije neza. Urakoze cyane. Sawa, merci.